jutro, dobrodošli, novi dan je pred nama. Kakav će biti, kažu 12 stepeni, ali imamo mi Gocu Stijačić da kod nje odmah proverimo tu informaciju. Ceremonijom podizanja državne zastave. U aviokompaniji Air Srbija od danas važi promotivna cena karata za Bejrut, Sofiju, Varnu, Budimpeštu, Varšavu i Kijev. Do Budimpešte, na primjer, treba platiti 99 evra. Stepeni, prošle nedelje smo imali sneg, led, košavu i jedna od stvari koju često čujete među narodom jeste vreme je krivo za sve i verovanje da vreme ili naglo otopljenje utiče na, kao i za kardiovaskularne bolesti. Koji su to? Znači, šlog je ili moždani udar, odnosno cerebrovaskularna bolest, u osnovi je bolest krvnih sudova. Pitanje je samo gde će se gubitak vida, na primjer na jedno oko ili u polovini vidnih polja, razni poremećaj govora, nekad čak vrlo često izmena u ponašanju. A najčešće ono što mi zovemo lateralizacija. Priča o tako strašnim stvarima kao što je moždani udar. Ali šta da rade? Mislim da to ipak malo ljudi zna. Šta rade ljudi koji žive sami, a dogodi... Od toga gde se pacijent dovede posle pola dana, dan, 2 dana, kada ga nađu komšije, prijatelji, porodica koja ne živi sa njim. To u suštini nema mnogo pomoći ponovnog uspostavljanja cirkulacije. To smanjuje smrtnost, smanjuje invalidnost koja kod šloga od moždanog udara jako velika i predstavlja ogroman problem. Hvala vam što ste bili gosti. Nema na čemu programa. Ajmo mi na druge teme, Gorica i Dragan, da ih vidimo jer su došli na posao. Vreme za vesti, Boris vas čeka. Dobro jutro. A Peđom Strajnićem iz naše sportske redakcije. Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, danas imamo prenos otvaranja odmah, da kažemo kad, na kom programu. 17 do 20 časova, dakle 3 sata, Rusi su najavili. Da biti novinar u Sočiju danas. Naša Jelena Božović se nalazi u Sočiju, pa da krenemo od onome što čitamo ovih dana, kao da će sport biti u senci bezbednosti. Što se tiče mera bezbednosti, one se ovako ne vide golim okom. One su verovatno, tako da novinari možda nemaju taj utisak da se radi o, ne znam, o nekom logoru koji je ograđen i da niko ne može da prođe. Kako mi zamišljamo to sad odavde? A to su mere bezbednosti koje se praktično ne vide golim okom, ali su na najviše mogućem nivou, baš zbog blizine nekog terorističkog centra koji se nalazi, kako kažu, 45 km od samih borilišta, doduše preko planina, ali... U olimpijskom selu u Sočiju, dakle danas otvorene zimske olimpijske igre, najskuplje u istoriji, čuli ste. Na jučerašnjoj ceremoniji u olimpijskom selu podignuta je zastava Srbije, svečano otvaranje. Posle kod Merime sad. Koji je to žanr onda? Naravno, tu se bavimo narodnom izvornom muzikom i pomalo etno, a sada evo snimio sam, pratim malo i trendove, pa tako